የአባቶች ልጅ ነህ ጎበዝ ክንደ ብርቱ የአባቶች ልጅ ነህ ጎበዝ ክንደ ብርቱ የማያልፍ ይመስላል ችግር ሲበረታ Beloved and respected Ethiopian peoples, please stand with Ethiopian health professionals. They are dying with their plenty of unanswered questions. They can't survive with their droplet salary and they are protesting and asking the responsible organ, anyone in the world, stand with them. As the cries for justice fill the air, countless voices join together to demand change, uniting families, friends, and strangers alike in support of those who care for the sick. People from all walks of life lend their strength to this crucial movement, recognizing the plight of their health professionals. In this moment of vulnerability, the bond between caregivers and the community shines through. Each gesture of support reinforces the message that the health of every Ethiopian is tied to the well-being of its healthcare workers. As night falls, the flickering candlelight symbolizes hope and resilience, a testament to the unwavering spirit of the people. Together, they honor the sacrifices made by health professionals, promising to continue the fight for equity and justice in the face of adversity. ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይህ መፈክር በሰፊው ሲዘዋወር ነበር። ብዙዎችም ይህ መፈክር ምንድነው እያሉ እየጠየቁ ይገኛሉ። በዚህ ሰዓት ዶክተሮች ወይንም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ድምጻቸውን በሰፊው እያሰሙ ይገኛል። ሕይወት ስናድር ኖረና Hello, social media, please address Ethiopian health professionals' issues. They have been suffering a lot, and it's time to say enough. They sacrifice their age, time, and humanity to save lives. Let's save their lives. They stand together calling for recognition and change their voices echoing in unison. These brave individuals dedicate themselves daily to the well-being of others, often at the cost of their own health and happiness. Their sacrifices must not go unnoticed. As communities rally around them, we are reminded of the critical role they play in our lives and the urgent need for improved support and resources. Together, they demand better resources and protections, raising their voices for those who can no longer speak. Their resolve shines a light on the pressing need for changes that honor their commitment to saving lives. The highest earning professionals. Jolle fi wanti barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin geessan rakkataa jira jechuudha. In a powerful statement, Jawar Mohammed shared a heart-wrenching story of an elderly couple struggling in the heart of Ethiopia's capital, Addis Ababa. The husband, a doctor with 15 years of experience, and the wife, a nurse with 10 years of service, are now facing unimaginable hardships. Despite their long careers in the healthcare sector, they are unable to feed their children or pay for their school fees. Jawar's words highlight the stark reality that even skilled professionals in Ethiopia, who once enjoyed financial stability, are now grappling with the harsh realities of inflation and economic strain. This situation in the very heart of the nation's capital underscores the broader implications for the country's workforce, raising concerns about the growing disparity between wages and the rising cost of living, and the urgent need for policy reforms to protect the livelihoods of all professionals, especially those critical to public welfare. What's very scary, wanni nama sodaachisu waa biyya sanii ilmi namaa Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember, the highest earning professionals. Jolle fi wanti barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin geessan rakkataa jira jechuudha. For more insightful health-related information and updates, don't forget to subscribe to Marasif for more stories that matter. Stay informed.
ማዳመጫዬ አንቺ ስቴቶስኮፒ እንደምን ከርመሻል? አንቺ ታናሿ እግዜር፣ አንቺ ማዳመጫ፣ አንቺ ስቴቶስኮፕ እንደምን ከርመሻል? በሐኪሙ አንገት ላይ አንገትሽን ደፍተሻል። ከቶ ለምን ይሆን? ምንስ ሆነሽ ይሆን እንዲህ ማቀርቀርሽ? አንድ በታውጭና ንገረኝ እባክሽ። ግን ታውቂያለሽ ውዴ፣ ታናሹ እግዜር ያልኩሽ ለምን እንደሆነ? እግዚአብሔር ይፈትን ልበ ወክልያተ መጽሐፍ የሌለ አንቺም እኮ ልብን ከጆሮ ጋር ጆሮን ከሳምባ ጋር ታናግሬ የለ እንዲሁም እንዳቅምሽ ትፈትኒ ለነ እስትንፋስ ልብነ። እኔም ልጠይቅሽ አንቺም በይመስክሪ የልብን ጤንነት ለጆሮ ስትነግሪ ለብ ደብ ለብ ደብ የሚል ድምፅ ሲሰማሽ በደስታ ስትጨፍሪ ጉጉጉ ጉጉጉ ሲሰማሽ በሐዘን ስታሪ ሐዘኑም ደስታውም ሲፈራረቅብሽ በየደቂቃው እንዴት አስችሎሽ ኖርሽ? እንዴት ስቻልሽው? የሳምባን ጤንነት ስታረጋግጭ በደስታ እየጨፈርሽ ሲታመምብሽ ደግሞ እንባን እያነባሽ እንዴት ቻልሽው ውዴ ንገሪኝ እባክሽ። በሐኪሙ አንገት ላይ አንገት የደፋሽው የሐኪሙን ቁዘማ ቀድመሽ ተረድተሽው እስኪ ንገሪያቸው አንደበት አውጭና። እነርሱ ከሌሉ ሰው የለውም ጤና። እናማ ይግባችሁ አንገቴን ስደፋ ቀንና ሌሊቱን እንደዛ ሲለፋ በችግር ሲጠበስ የሚያው ሲጠፋ በአንገቱ ላይ ሁኜ አንገቴን ደፋሁኝ ወዳጀ ሲከፋ። እናማ መሪዎች ስሙኝ ልንገራችሁ፣ ባለሙያው ሲያለቅስ ዝም ማለታችሁ ለሀገር አይጠቅምም፣ ይቅር አርመሟችሁ። እኔም አንገቴን ላንሳ ማቀርቀሩ ይብቃኝ፣ የእነርሱን ደስታ ልካፈል ወደድኩኝ። ጤና ባለሙያው በያለበት ልክ። በዚህ ግጥም ውስጥ ሐኪም ብዬ የገለጽኩት መላውን ጤና ባለሙያ አንገቱ የደፋ መላው ባለሙያ ጤና ባለሙያ ስለሆነ ሐኪም ብዬ የገለጽኩት ሙሉን ጤና ባለሙያ። ለግጥሙ ምጣኔ ብዬ ነው ሐኪም የሚለውን ቃል የተጠቀምኩት። ወርዶቹ ቃላቶቹ ፊደላቶቹ ሐኪም የሚለው ፊደላቶቹ ጋር ስላሉ ለግጥም ስለሚመችኝ አመሰግናለሁ። Ethiopian health professionals are suffering from a lack of resources and inadequate salaries, leading to a crisis that is driving them to despair. They express their pain on social media, seeking recognition for their struggles. The conditions within hospitals are dire. ማዳመጫዬ አንቺ ስቴቶስኮፒ እንደምን ከርመሻል? አንቺ ታናሿ እግዜር፣ አንቺ ማዳመጫ፣ አንቺ ስቴቶስኮፕ እንደምን ከርመሻል? በሐኪሙ አንገት ላይ አንገትሽን ደፍተሻል። ከቶ ለምን ይሆን? ምንስ ሆነሽ ይሆን እንዲህ ማቀርቀርሽ? አንድ በታውጭና ንገረኝ እባክሽ። ግን ታውቂያለሽ ውዴ፣ ታናሹ እግዜር ያልኩሽ ለምን እንደሆነ? እግዚአብሔር ይፈትን ልበ ወክልያተ መጽሐፍ የሌለ አንቺም እኮ ልብን ከጆሮ ጋር ጆሮን ከሳምባ ጋር ታናግሬ የለ እንዲሁም እንዳቅምሽ ትፈትኒ ለነ እስትንፋስ ልብነ። እኔም ልጠይቅሽ አንቺም በይመስክሪ የልብን ጤንነት ለጆሮ ስትነግሪ ለብ ደብ ለብ ደብ የሚል ድምፅ ሲሰማሽ በደስታ ስትጨፍሪ ጉጉጉ ጉጉጉ ሲሰማሽ በሐዘን ስታሪ ሐዘኑም ደስታውም ሲፈራረቅብሽ በየደቂቃው እንዴት አስችሎሽ ኖርሽ? እንዴት ስቻልሽው? የሳምባን ጤንነት ስታረጋግጭ በደስታ እየጨፈርሽ ሲታመምብሽ ደግሞ እንባን እያነባሽ እንዴት ቻልሽው ውዴ ንገረኝ እባክሽ። በሐኪሙ አንገት ላይ አንገት የደፋሽው የሐኪሙን ቁዘማ ቀድመሽ ተረድተሽው እስኪ ንገሪያቸው አንደበት አውጭና። እነርሱ ከሌሉ ሰው የለውም ጤና። እናማ ይግባችሁ አንገቴን ስደፋ ቀንና ሌሊቱን እንደዛ ሲለፋ በችግር ሲጠበስ የሚያው ሲጠፋ በአንገቱ ላይ ሁኜ አንገቴን ደፋሁኝ ወዳጀ ሲከፋ። እናማ መሪዎች ስሙኝ ልንገራችሁ፣ ባለሙያው ሲያለቅስ ዝም ማለታችሁ ለሀገር አይጠቅምም፣ ይቅር አርምሟችሁ።
እኔም አንገቴን ላንሳ ማቀርቀሩ ይብቃኝ የእነርሱን ደስታ ልካፈል ወደድኩኝ ጤና ባለሙያው በያለበት ልገኝ በዚህ ግጥም ውስጥ ሐኪም ብዬ የገለጽኩት መላውን ጤና ባለሙያ ነው አንገቱ የደፋ መላው ባለሙያ ጤና ባለሙያም ስለሆነ ሐኪም ብዬ የገለጽኩት ሙሉን ጤና ባለሙያ ለግጥሙ ምጣኔ ብዬ ነው ሐኪም የሚለውን ቃል የተጠቀምኩት ወርዶቹ ቃላቶቹ ፊደላቶቹ ሐኪም የሚለው ፊደላቶቹ ተጠርረ ስላሉ ለግጥም ስለሚመቹኝ ነው አመሰግናለሁ Fasa